Mapali ang pisabihan ngeni ing charter change o pamag-amyenda king 1987 Constitution. Partikular ka rin burira ng kongresista o baywan kang konstitusyon ing Article 12, 14, and 16 ang makaparikil king restriction king foreign ownership daling public utilities, educational institutions at advertising industry base king resolution of both houses number 6. Minunanay mo namang may balita ang pamang warang pirma para kayong misubong nga amanwandang People's Initiative at agpangking Comelec, minabot laki 240,018 ding mipasang pirma iba't king Pampanga inyong January 25, 2024. King bilang ay ni, pia kamarakalareng pirma iba't king 4 distrito, aatsu king 96,322. Kaya inining 3rd district aatsu king 63,679, 56,148 king 1st district at 27,269 king 2nd district. Sumangit dareng bilang areni, marakal mo naman sasalangsang king proposed charter change o cha-cha. Kaya ba nakareni ring grupong Movement Against Tyranny o MAT at aliwa pang aguman. Agpangking karelang miyembro at metong munaman kareng mekisan metong king People Power Revolution ay Sister Mary Jan Mananzan, unnecessarya ing cha-cha. Number 1 nga yung deceptive papirma-pirma. Number 2 nga it's not necessary. Number 3, meron kaming mga, ano kayang agenda nila? Number 1, ang nakikita namin agenda, well, of course, sasabihin nila yung economic. But what is the economic? Ano ibig sabihin nun? And we are very, parang ayaw namin na ipapasok nila yung 100% ownership ng foreign ownership of our land. Kasi that is really sa akin, that is the height of walang ka nationalism ang tao. Ipagbibili mo yung bahay mo, ganun ba yun? Aparti pa kanini pikaganakandam mo naman kanong imposibilidad na ning abuse of power. Prolonging the term of office, pesting na tayo sa kanila tapos ipoprolong mo pa yung kanilang term. Ano ba yan, no? So it's very self-serving. Pauli na nini mikakasala namang kampanya bang kawatan imisubong at cha-cha, kalupan na ng public information at education drive, bawi pirma campaign, sustain mass actions at aliwa pang social mobilization. Dapat tayong mga mamamayan, dapat meron tayo talagang pagmamahal sa ating bayan. Dapat ipakita natin. Makasadya niya manimidawan press conference ng grupo kayong Makati Sports Club kayong Webis, February 15. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.